Ki khubor ka bate se TV. Kamda ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Tulang kita bakang mulai penukang tak ketengah setengah kalau bertu. Latip ni keseng mentah me keseng kalau arseng ate lek no. Kata long bakar baca apa ada juga ardu long bakar berpindah. Lain dengan ni si pasti lalu tu. Kayak tadi kerja tu. Ni sama aku dan kunci sama katanya. Siapa? Agak boy people movement begitu kan? Hanya ini ya kan? Mereka mesti long senang mana? Hah? Mereka suka senang. Yeah, man. People movement ini Yeah. Kinongkit kam juga senang paham sim Ripoy District. Hakar pusan trik ujuliu arajar arpusan kelayu abad ya wuyu Samla. Ubletip kerteng kumuban care singkri ubla pendrus nem kerta. Halo kejing keno baula dawa pisa ringkat kejing buai kau yang dak bese ya ke letterhead bag receive jengri boy people movement. Lakin no bo wuyu Samla ula raru Dikishi blat muban pa Shako Office District Health and Medical Officer Ripoy District nakabentaban panjing arap pisa pan penlong ya ke awareness program halo ka jing shong kha khna bat ka jingop ki Samla hau drok ya ka bla bu sngi ban penlong ha kha nyotrik unai wing arachar arphulai hador barhor jokashnong omret haga jing toket unu Samla ula Phla bu dei mo u batu bat pinpra ya ka yemani dihar haus nam arajar arpusau bat rongru yikitiar bekentang jongga yimani ya unu Samla kedor bashnong paham sim kala IT no shakador bashnong dihar banle ya kabadan kam Mapi tame magwan chauki na kasnong hindi. Bahata. Mero do bahame no same ki na. Jadi mau phone jauh sama hal dalam apa? Guna mat vi boleh kita. To hakane ke jenbit menta nakaliang do basnong pamsim kapan pa ko jing si bakraw. Habadon kat don way kerteng uba banker sengkli ubade nasional bihar habon nasional jingi ulali bandiman hakikat tu kat ne kidukan do hapo nasional pamsim. Te ulai diman ro hakarteng jong ka Ripoy people movement. Te ngi la persyang ban keli yau ulo jubam ba ude na kaseng Ripoy people movement. Bakane sti utoru an pule kal komisti ka subjek ka ba ukwa ban demand kalong ba finance assistance nak banta ka awareness program halor ka phang early marriage kom drug addiction utop nesar dak burom ya te ka phang magdo haneng ka RBYF mene hajrong utho ka Ripoy people movement ka bahane bade naga RBYF western zone daga mensim jong ka sukhya naga banta ki khun Samla dong ka than Ripoy sepni ngin pelong ya ka awareness program ha ka phang early marriage kom drug addiction ha ka khanyo trik November arjar apply pade kajaka dorbar hol snong umrit sang baki kun Samla ki thain kindup sutu chapang jongkane kapang namar kata karpat epi kisar bapin yarap lem yangi yakino kiba pidon hapo nang bakite ki program jongi kanlong kabe be guarantee yang nala ayu jelas ketri de JR singkli de nangtap RBPM Western Zone but EA Pator Presiden RBPM Western Zone te kapelong ke bersusi ya kasnong ga jungi namar ba habang kli pertau pada
ulah juga pada umdei uta nong kam jong kap Riboy People Movement dan juga RBUF. Radon komuniti jai benriu dan don kini komuniti kena la penjak brom ekiseng ingkerpan ekiseng ba pikir ban pe bha bat ongru ya kinu kikam yupiru bakin nomle pathar nekin wan bendiman lagi tu kak benok benok ke jingrap le dak lenti bat ai ke jing telang bakadar basnong nekerpat ke jingrap nak lengan basnong kalong ba kinu kiseng la tikwa ban pan ke jingrap ne ke jingrap haki snong ba fer sumpha ye lang ba kadar basnong la rapim ye lang ba dar basnong kan pelong ke jinge lesen pelong ru ke jing pelmar haji de bar ke jite ke jumpi ba kadar basnong ni kerpat kan khobore baro nak liang ada basnong pamsim kapan pau ka jinsusi ladon kum kini ki samla lane kinu ki bashim kabu hagar teng jong kaseng kapan jak bro me kaseng batkan pelongru kata kawei kum kalat ban penjak brom ya kasnong thau bat ya ka imlang salang hi berkoi te bahain kli uru ude usaha karteng bat kabhavin kli gabhavin kli me pi karteng komno jawab jawab bah ayat sahno indiar je aki kam phirale itu ba fitu mane to ngaya ba ya ka ba ye ji berkani mata hai mane fitu kan kom jing phla jung ba hai mane jung balang latu baru ong bang latu pusaru mensua hagisnong banata ya kene kot keslaru ong ule sapok borni te kajing kerpat kalomba inam ai hi yaune sakasnong jong snong dihar khna makasnong kan lek berengkam menta nak leng pasnong pamsim kapan pain sakasnong dihar kasnong dihar kan lek pat yak berengkam. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.